Shubor Nakashlam Jong Nongsan Hima. Ka HYC Warjanta Circle hapo kashinyalam u President uba Yodahun ki Shila Mdagsni ka arpuknai tarik giralit banbu da kajingtho shaka director ka Animal Husbandry and Veterinary Bandawa nakatanat bakan kintiuno ya nong talang Veterinary Aid Center shaka Veterinary Dispensary uba Yodahun ki habakran shakila pathai kubor uletho bagajinlet jurep nakaliang gaseng kalalap ye shibun kijingduna hati jaga sumar merat bat kam tam ba udon tang uwei u doktor bat ka kam ka khya bha yu hangte ule thu ba uni u doktor u ha ban pet hadu arpu pratali kishnong bat kani ka hospital kampat don wat de ka boarding bat ka ka babyang ulo ong ru ba ka sub division amnaram ha usnam arja arphun riu kan sadap san posnam kumta nakaliang gaseng kam snguhun ba kampat byang kijingdon kam hati ka jaka nakaliang ka director ka lakular bagan sa shimkhya yakni ka mat jingdawa jong gaseng Tarasi na kalian dini ka situasi wajib dia sakil ko dalam dengan pun presiden bila awan buat daga stage ko office jong director Animal Husbandry Veterinary udah nak ko lum injury te kajiwan dini kalong ba ibu kan daga petition kajuni halor ban tawan naka department concern bakin upgrade no ya kate ka nong talang veterinary age substation subcenter pada nampak nasional Mangkala subdivision Amrem. Nampak terkun gajing lab gajing akren gajing baru doktor bapai hante isi pun ba lagi jidong kam beladi ban upgrade no ya ketika veterinary subcenter state. Te gajing akren gajing dani la akren dani le kata ka survey ila don ka inspection nak liang gajing kaseng ba ni lalap ba kalong kakia bah kam yo doktor bapai hante gajaka Wahab kawar hadu arprat li kisno kemun adu lat am tepo no talang dauki tete sedu ting than kaput bada ji ki am lopiang ki am lopiang ki am dot bat kunta terter kemut perkat ki we doktor kawar hadu arprat li kisno kambe ke basuk i ban yabe i kaman kesing te kane ka papelong ni kaseng banyuan bu gajing tho harane ka department makin take up ya kane ka kecing dong kam jong kate ke veterinary hospital te kabar siru hadu menta kate ke veterinary age center badon pok nang telang hadu menta kalaj ke bandon lembaga department bajong kampat don kita susim lembaga kelah pok nang telang isi hadu ko umru kita sim pok ka hospital badon marjan bak ke veterinary center ini kalau nggak ba sekia ini yang macam kesen tinggal keren ni director baik hagenus ne ban wan hajar pun tu kasat division amberem kandap santos ne atau ini syuhun se panin pekat ni celebrate kata jindak santos ne jong south division di nipat don wat kita ki facilities ki badong kami ya ka ya kata ka veterinary bahkan badong kami ya ki kam ki jam ki badon tu ke te bat penyilaban kiru bakin di ban upgrade no bakin upgrade ya kata ke infrastructure building ya kata ka veterinary center ante pada ko lang mar hadu mata kata ke caka ka kadang sa koreng baik kidang day baik dak ying tenum bat saldet jong kata kene ka veterinary kadang don ke caka jongki ko kalam kadang kambiang lagi upgrade isu lagi snai di building di bahe sebut di bat kin snai ki office mah bat kuntar teter bat ni laban kia bat i director i la kubur ini ki ong insa take up ni issue ya kan ka jingtho petition ka bakila ai kan sa pak ka forward message sa ka SDBU bakin don kata ka inspection bat nakaliang jini ngilak keren saya director par haba gila don kata ka inspection ni saya keren bat ki no yalam snong bat harangkat bat ka SDBU hangtai bat nin lek inspect kenang baki makin lap ia kita di judong kami jong tega hospital lantai. Pat di director ong pilak stu i kam de wa pilawan ai citok tanya lak man saya oh ni stu di dong kam ni kata ini yasha ya kata bani ong ka golong balak pen step loy no ya kam nang bai ti SDU ban ano ban pa no report buat oh ni stu ban nyabut kita ginom sebagai pat hamba pat ka kam kasha kemudian ban se pan hadiah dari we pa kelenti pengen nak kalian jika sengin up katuran report ya ka survey lembaga SDU on submission ban
sa pek bergaya kesenjam bawin yang lek kemat inom dei ban yun wang kam dei ban shuan ai jing to tang po director ni sa yat naki minister concern pada pek ke department benin bersyar bagi kenang bakin kenang bakan don kata ka jing metoi kita igin nosong senang kam tambe ndakil ada upgrade shadow ke veterinary dispensary kalong gajing yo nong ka bakraw kam tam ikibriu jini kiba rijing ri hakane ka department hadu mata ka ne ka nong telang veterinary kapait hadu arprat lig snong ka baong ti mot kadang arprat lig snong kadang tang we doktor kambe ke basuk tang we doktor mah banun le kawar ki kam jam jongga veterinary te nakaliam jini ka seng banyila ong ti do mene ila wan ai jin tho ya director pada saat take up ya kini ka isu karena kalian juni sa follow up ai ka padong kam ni sekemat kanang ba kate ka snong kate ka tanat rekam jong veterinary kan la shu ban ai jin sekri haki babun kilian kumbang i nang pun ka por sa ka por kam tam mata la subun ki beri kena semula preji ki dukup ki no ki keduk ta ka kamai gaji ndai lembaga ni ke department por man ko por ni si i ki ai ta awareness program mo bakin sim gini gelat ki jam bakin lek ini training hampo ki blok bakin sengi kam jong haduk kini ki farm ki pilgrim pak kumta tetel lembaga ni ka department dawa ban bu biang ki doktor te katanan veterinary sin bela upgrade ya kini ka kan kanong telang sentar saga veterinary dispensary automatic ki doktor ki ladon kila bandon arngut bat kiwe bat ki staff kila ban yarap yo doktor nama kerku menta don hiu daud doktor tamorwe don ki staff don ki kemut kani ka bela kiayu sibu da umi na office kubun hak hang tela ya ka office sibu gibri per ki wan khap shifun ba pliu huli pej boro ki snang lai proteli kamre ka basuk nama ni le i pok te ka tan sibun gibri utama kila rijing ri kuma kala kia ba ka kam yo kita ka daw yung kiba kadang dia komli bandan sta merap katum ka GED kani ka olong ka kwa kata ka jing trikam jong department tepat pi hoi lese subu da kibu ta ki staff ro subu mau hu marwe le kowar bobrok ki snong kam dai ka basuk te nyim kwa shu ban ya keren ni kita te ni kemi ilenti kumbang ong pi hagan ni kesnem banwan indap ka solution jini sanpel snem ni kemi ilenti bahaw nu snem banwan ba kini gijing mat ki doa jini kilong ki basis dang pun ba kita ki isu hatu mata ki department ba per ki dang pat don hadu ki permanent kompas no ki jongki ki dah hab shongwai na lian jing sengin sa take up kini ki isu karan kat bensan in ya keren bat lokal ni jini bat ki nomi khamat bat ki nong kinong sensation nong hate ki jaka nang ba kini ki jing mentoy ki bal adong lupa kinang kiu susu ya ke jing mentoy ya ki pun sambla bat ki pradong prapain jing kadang hati ke